Jedna baterija za više od 100 uređaja? Moguće je. U potpunosti kompatibilna sa svim proizvodima iz Parkside serije X20V Team. Sve baterije rade na 20V, ali se razlikuju po kapacitetu. 2, 4, 8 i 12 amper sati. Bez obzira na to koliko snage ti je potrebno, ovdje ćeš pronaći odgovarajuću bateriju za svaki projekat. Zahvaljujući Bluetooth funkciji pametne baterije, uvek si spreman za povezivanje. Putem Parkside aplikacije imaš uvid u sve podatke u realnom vremenu, kao što su nivo baterije, broj ciklusa punjenja ili trenutna temperatura. Jednostavno umetni bateriju u svoj uređaj i odmah možeš da ga povežeš sa svojom aplikacijom. Idealno za česte korisnike i profesionalce. Pored toga možeš da biraš između različitih režima rada. Najbolje, provereni kvalitet potpuno bez kablovskog nereda. Možeš to.